Pogledajte paketić koji mi je žena donela danas. Dobrodošli nazad na tablu, a ovaj put nešto drugačije pred vama. Danas otvaramo Omertu. Sa prednje strane pakovanja u krupnom kadru vidimo odmah i slogan igre. Nemoj da te uhvate. Kada pogledamo stranu vidimo ime igre Omerta, a s gornje strane vidimo Helvetiju i Meeple. Helvetiju je originalni izdavač, a Meeple jeste naš izdavač koji je preveo igru na srpski jezik. Njihov sajt je društveneigre.rs i odatle ova igra kupljena za 1800 dinara. Kada okrenemo kutiju odozdo vidimo u krupnom kadru imena Adrian Dumont i Timo Tirinjo. To su originalni kreatori igre. Odmah ispod je kratak opis i osvrt šta je zapravo Omerta i neki istorijski kontekst. Pauzirajte ako vas zanima, pročitajte slobodno. Ovde na dnu zapravo vidimo veoma kratak uvod u to kako se Omerta zapravo igra. Lepo je da su ostavili podsjetnik, ali suštinski toliko je bazičan da zapravo ne služi ničemu, osim ukoliko niste Omertu igrali dovoljno puta da vam on zapravo i ne treba. No lepo od njih da su neki podsjetniki uključili. Ajmo sad na otvaranje. Vi zvukofili, uživajte. Kada otvorimo pakovanje, prva stvar koja nas dočekuje unutra jeste uputstvo. Samo prvo malo da namestim kameru i onda ćemo pogledati zapravo uputstvo. Da, i nož da zatvorim, uvijek ga zatvarajte i držite na bezbednom. Elem da mi vidimo uputstvo. Vidimo na pravilima da je igra za od 3 do 5 igrača, da je uzrast 10 do tobože 99 godina, to je 10 plus, jel? I da prosječna partija traje od 20 do 30 minuta. Pozadi su ilustracije kako izgledaju same karte, unutra je postavka igre kako izgleda, uputstvo kako se igra. Masni papir ovde korišćen jeste kvalitetan i uputstvo je zaista solidno. Jako mi se dopada. A sad da se vratimo nazad na kutiju. Ajmo da skinemo tag protiv krađe. Ne znam da li je svaka kopija Omerte ovakva, ali moja kopija je došla pocepana. Mislim, nije to ništa strašno, bitno da karte nisu oštećene, ali svakako ostavlja gorak ukus u ustima da je kutija oštećena ovako ganz nova. Da vidimo šta se krije ispod ovih ilustrovanih očiju i duplo golo. Iskreno, pomalo sam razočaran, ne znam ni zašto postoji taj prostor, valjda da kutija izgleda veće, šta li. Elem, da mi vidimo karte. Kao što vidite, dimenzije su iznad onih kada zamišljamo prosječan špil karata, ali su zaista dobre veličine i lepo prijanjaju uz dlan. Sad, dok se ja mučim da ih otvorim ovde u pozadini, dok se batrgam s ovom folijom, da vas zamolim da ukoliko vam se dopada šta ste vidjeli do sada, lupite like, subscribe i stavite embargo na to zvonce. Karte su plastificirane, deluju jako izdržljivo i lepo se mešaju. Eto odmah i Virginia Hill. Primetit ćete da likovi imaju drugačije poleđine od karata za igru. Omerta, natpis pozadi kod likova je oker boje, a kod karata za igru je bele. Da vidimo sad i kartice izbliza. Tu su naravno brojne flaše zabranjenog pića koje vrede različit broj poena. Odličan detalj jeste da se broj ilustrovanih flaša poklapa sa vrednošću karte. Slušajte kako ove nove karte škripe. Naravno, velika većina od ove 63 kartice koje dolazi uz pakovanje Omerte jesu upravo pića u vrednosti od 1 do 10, ali eto i gangstera. Različite ilustracije isti karta je detalj koji mi se jako sviđa, znači ovde su drugačiji likovi nacrtani na karticama gangstera. Isto važi i za dame. Tu su naravno i cinkaroši ovde ilustrovani policijom. Ovaj jedan ima spojenu obrvu. Tu je i obijač. Naravno, ja sam pomešao karte pa su tu neka i pića, ali evo i kartica. U crnom sakovu i u belom sakovu. I u crnom sakovu. Evo ga i svedok. Tu je i kartica alibi. Eto ga i vozač. Jedan. Ono poredi drugi sa drugom bojom kose. Tu je i ubica. Majka.
koja izgleda kao prosječna italijanska besna majka, policijska patrola i ostao 4 lika za igrače. Al Capone, John Torrio, Charles Luciano i Meyer Lansky. Tako bi zapravo izgledalo neko unboxing iskustvo otvaranja omerte. Kada se otvori kutija, tu su suštinski samo karte i pravilnik. Ali molim lepo, za kartašku igru samo to jeste važno. Bitno je da su karte jako kvalitetne, plastificirane, lepe veličine i kvalitetne štampe sa odličnim bojama. Za detaljnu recenziju kako se omerta zapravo igra, pretplatite se na kanal, uskoro će doći video. Hvala puno na gledanju, ako vam se dopao video, like, share, subscribe, a mi se vidimo sljedećeg petka. Opet taj nož. Elem, srećno igranje, želimo vam šestice i džokere!